Alhamdulillah sudah membeli mobil dari YouTube. Keren ya, waduh, masuk kayak cek seminggu udah beli mobil aja, keren ya, oke. Ayo teman-teman gabung dong kayak Si Mang Umus can beli mobil cenah. Ayo mak, kira meser mobil mak. Rian mah langsung belanja aja ya. Alhamdulillah. Jadi kangen naon teh mobil nanti Kang Rian? Kangen ya tuh konten YouTube. Kangen mau artisnya syuting. Kangen masuk mak. Kang Rian. Tos meser mobil anyar. Aduh. Si Darian kunaon itu seperti apa? Kunaon? Aduh, Lamu sih? lebih studio. Mantap kan. Kunaon atuh make jeung labu tidinya sare di dinya sekarang. Mimpi mobil, beli mobil. Arepek saukur mimpi unggul. Ketika zaman enak mah lah mimpi mobil. Aduh jadi ya pangayekeun Pak euy. Mang euy tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh jadi nyeri. Nah, guys, bisa ada orang kayak itu tuh. Mana? Kayak imah we, Bro. Urut di situ urut, Bro. Oke, atuh tong kali binatang kal. Nyimpen mobil naon atuh tadi teh? Etah kadelar mobil Darian teh. Dari Sugan teh. Oh benar. Rek mah Ngimpi gatot we nya. Ah, Meuli mobil naon? buka mobil naon dah. Mobil nama rada ageng bukan nama lah hilap bukan udah kabujang iya gugah Uraga tadinya lebih. aduh Nah, kieu mending kene daripada meuli mobil, mending kene ngiring ka abdi. Pudi itu di masjid aya, badai naon ngiring mah eta karanda. Eta mah mobil yang masa depan sok, kayak bakal mobil gitu. atuh ngeunah bener ka randa mah Keranda na, atunya geus tong kitu lah. nges lah jadi nyeri jadi Rek mali ubaran teh. ayo kok dititah ka bumi cara ka saung Mah di dinya anu ka saung cenah kayak hayang saung. Mas Geus. Mas Cak Geus. Rupa-rupa we. kat Mari lu. aduh oke ulang kamari lo oke